I tako je čuveni detektiv Kok Nikol, prerušen u vozača hladnjače, nastavio put. Proganjalo ga je šokantno saznanje da je u njegovoj hladnjači leš. Leš muškarca. Inače ukusno odevenog. Što nameće, zaključak da je to delo ruske mafije ili neke druge domaće, nevladine humanitarne organizacije. Šta da radim s njim? Gledajući u svoje bokserske rukavice, koje su ga podsjećale na njegovo šampionsko poreklo i mladost, detektiv Kok Nikol se setio, surduknut ćemo smrznut od svege litice. S koje kučeve litice, kad je ovdje sve ravno, zapita se glupi detektiv Kok Nikol. Što bi rekao Kok Nikol i naš napaćeni narod, oj pšenice, naše crno zlato. Tako je poznati detektiv Kok Nikol rešio slučaj smrznutog kolege. Što implicira da je kolega bio smrznut. Što dalje implicira da je kolega mogao biti smrznut samo u hladnjači, jeli? Što dalje implicira da je to promaklo detektivu Kok Nikolu, što dalje implicira da je gore pomenuti degenerik. Vidi ko živ. Nije se odledio. Deda. Dobar si. Slušaj, deda, ja sad idem da vidim odakle da ti surduknem. Znaš, ako neko bude dolazio i pitao za Koleta, ili Kok Nikola, može i to, ti čuti i pravi se mrtav ladan. Jesi čuo? Deda. Kao u lošim filmovima kriminalističkog žanra. Leš je nestao, a zaplet tek počeo. Deda! Kolega! Neka. Što reče Vili van der Pakšu, treba će prsti guzici svrbljivoj.